Ki te angitu te tono a te Māori mo te ara tuku a Tūāwhiorangi kāre e kore. Ka noho taua tono hei tauira ki e rā atu tono o tōna momo. Koe rā te whakapono o Matthew Tūkaki o te kaunihera Māori. Hei tāna he nui ngā hua ka taka mai i te ara tuku a Tūāwhiorangi ki a tātou. Hei whakatairanga mā tātou i te ahurea Māori ki te ao whānui. Anei rā te pūrongo a Eruere Rerekura. Kei te kōkiri wakamua te kreme Tūāwhiorangi ei tā te kaunihera Māori. The working group model in partnership with the Crown and the way that that method has started to develop over the last 12 months has seen us make some incredible gains in a very short space of time. And I've got to say, if it hadn't been for the work of members of that Spectrum working group, such as Piripi Walker and Anthony Royal and others, then maybe this claim would have sat on the table. Ko whakataangia e te kāwanatanga kia rima te kau meka ate mō ngai Māori. A ka pai ake tō rātou huiako Ipurangi. It's about how we communicate our messages and our content across the radio spectrum it used to be. Today, of course, the world has changed and we're talking about Facebook and Twitter and Snapchat and Instagram. So what is this new medium and opportunity we can use to progress both our language and our culture, but now also our stories when it comes to broadcasting and so on. Ei tā te kai waka are matua o te kaunihera Māori, kei te waka witi kōrero kia ngai Māori me te kāwanatanga, a e pai ana tō rātou anamata. I think it's one of the treaty claims of the decade because it also hopefully begins to answer the perennial question of ownership around resources as well, and including intellectual property and all of those sorts of things. And in fact, on this Waitangi Day, I think it is an amazing opportunity to sit down and talk about all the claims that are sitting on the table and how we can use a working partnership model to arrive at a conclusion, of which the Spectrum claim has started to do. Ki te angitu tēnei kaupapa, ei tā Tūkaki, ka ua kina ai te uara I wakamua kia wakamana I ngā kreme tiriti. The opportunity is to use this working group model to have a look at how quickly we can resolve the health claim, the water claim and everything else in between. Nō tātou, te ao mati iko, Iriwere Rerekura, te karare.